Kim năng cầu ca cho đi si hàng mì kia ấy là con si hàng mì kia ấy cho đi kênh si tiêm chập gì tiêm ít sa phút cái để chú con á phút con bị chú mình u si khoan này hồ chênh này bé thì sẽ can mình si khoan u chỉ khoan này hồ chênh bé hiện tiêu ở đây bé trà nhá bài yang á để kinh trong leo xiao bé cho căng leo cho nên bị chú mình chỉ thảo chỉ khoan này hồ chênh này bé thì sẽ canคุยสวยคุยเรียงจะเลยพุทธก้อนจะเลยแบชาเลยแบเห็นเดียวแบชาจะเลยแบชาสีเลยอีบอยบอยจะเจียมเลยล่ะแล้วอีหลังกองบอยเลยแบโจกังสีบอยอีกอย่างก็ควายจะมีให้อย่างจะเลยแบชาตู้เลยแบล่ะตู้อีแล้วอีโจกังก็ควายล่ะแล้ว这是头一款的好种的麦啦，伊现着伊的主人来啊，野的麦茶，现着伊的麦茶的影呢，伊就紧张要做工了啦。แต่พูดก็讲啊，แล้วไปจูมันก็一款的好种的麦，现着伊的麦茶，ก็也袂紧张，但是伊的麦茶拄伊的时啊，伊较紧张，较想要做工，这里是第二款的。ก็有比较们一款的好种的麦现着那个麦茶也是着拄的时啊本个无紧张但是着拄较入配入伊的肉的时啊伊较紧张较想要做工这里是第三款ก็有一款的好种的麦比较们现着那个麦茶也是着拄也是着拄入肉ก็也袂紧张到甲伊着拄入骨的时伊较紧张较想要做工这里是第四款的好种的麦个几岁几粒这里好种的麦是爱做工的麦啦所以伊现着那个麦茶的主人来也那个麦茶伢就想要做工是无伊着拄第三款是伊着拄较入肉啦第四款就要拄较入骨啦伊较要做工啦但是这里本是算甲了本是好种的麦啦但是无好种的麦伊就无爱做啦无紧张要做工的啦แล้วพูดก็讲像安尼款比较们有四款的好种的人伫世间มี四款有一款的好种的人比较们伊听讲伫虾米村也是报间有一个查某也是大波破病也是死去安尼款呢伊就紧张了伊就受刑了伊就看到圣地伊谈到地位伊了解像那个咧头一款的好种的麦这里是头一款的好种的人个一款的好种的人比较们伊听讲伫虾米村也是报间有一个查某也是大波破病也是死去伊个无紧张过但是伊本身现着的时伊就紧张了伊就受刑了伊就明白圣地这里是第二款的好种的人ก็有一款的好种的人比较们伊听讲伫虾米村也是报间有一个查某也是大波破病也是死去也是无伊本身现着伊个也袂紧张过但是若是伊家己的亲情破病也是死的时伊较紧张了伊受刑了伊明白圣地这里是第三款的好种的人ก็有一款比较们伊听讲某人破病也是死也是伊本身现着也是伊家己的亲情破病也是死伊个也袂紧张
但是伊家己破病时正力破病时伊家紧张了伊家修行了伊家明白圣地像那个第四款的好症的病就拄甲入骨甲紧张就是这里第四款的好症的人这里比较们是四款的好症的人伫世间这里经บันทึกแล้ว这经是真正要紧的经文因为咱เขาแล้วหลังเขาเตจิต咱想要出ข้อให้ถ้าเห็นเดี๋ยวข้อนั่นก็想要出ข้อให้ล่ะแล้ว頭一款呢伊的保羅密是真正巴的人啦伊聽到還沒人死伊就明白講伊自己本來老會死所以伊就煩惱伊就愛修行了愛出這個ข้อให้แล้ว第二款呢伊本身เห็น到人死啦เห็น到人死了伊ก็明白自己伊本就要死啦อันนี้款伊ก็想要修行啦那個咱的พุทธนั่นสักยมุนีพุทธอีสิ像那個是第二款的人啦好正的人伊本身เห็น到人死尾伊想要修行啦แล้ว第三款的人特別伊เห็น到人死伊ก็無想要修行啦到甲自己伊會驚死還是翁死還是伊的某死還是媽死還是爹死還是兄弟死還是姊妹死安尼款伊甲เห็น到ข้อ啦เห็น到ข้อแล้ว伊就野了伊甲想要修行啦想要出家修行啦第四款呢伊真正破病還是死伊個無袂放啦個無愛修行但是自己伊家己破病啦還是伊得 cancer 還是啥物正啦破病時伊較得請驚啦再講伊自己會死伊較想要修行啦แล้ว伊是若講伊個有點聲修行啦這裡是第四款的啦tapi 真正一個人喺世間是算講唔是好正嘅人啦聽下家自己破病甲伊若是破病伊個無想要修行啦甲自己伊破病甲要死嘅時伊甲會曉着請驚個未曉講想要修行啦到甲伊死敢若驚爾啦所以一個好正嘅人伊有愛想要修行看到苦啦tapi 這個無好正嘅人伊就無想要修行啦到甲想要慢了若是買嘅時想要修行本未了身軀要死散了要死了就修行就是所以這個死嘅辦法較濟人自己想要感覺要出家要修行是較濟是這個死嘅原因所以甲了人本想啦自己如人想發心要出家修行嘅時本是這個死嘅原因這個啦